Estic trist i els ànims tinc per terra quan no he previst que el cor em tracti així. Jo vull sentir la força que tu em dones i que estem junts fins que arribi la nit. Em dones força per superar els obstacles. Em dones força per creuar l'oceà. Soc tan fort quan dintre meu et sento. Em dones força per sempre et vull amb mi. ACID es una entidad que nació en el año 1993 porque había un colectivo, a lo cual llamamos colectivo de personas ignoradas, inteligencia límite, que no están catalogadas como disminuidas, pero tampoco son normales. Entonces nació esta iniciativa pensando en este colectivo para dar servicios integrales. Las áreas que tenemos en estos momentos son escuela de adultos, el departamento de psicología, el departamento de área laboral, donde se hacen las inserciones laborales y donde se preparan y se dan cursos de formación. Tenemos voluntariado, tenemos la Fundación Tutelar, que intenta tutelar a las personas que lo necesitan. Tenemos también todo el área de residencias para los chicos también que lo necesitan. Llevamos, el próximo año será 20 años que está fundada y realmente estamos atendiendo a más de 500 personas para dar respuestas a las necesidades de este colectivo. La iniciativa nació de una servidora. Yo soy enfermera, soy psicóloga. Estaba trabajando como psicóloga en España, de ahí ven muchas familias con hijos con deficiencias importantes, pero había familias con chicos que no eran deficientes y los padres decían no encajan en las escuelas, no encontramos trabajo. Entonces me di cuenta que había un colectivo que nadie se ocupaba de ellos. Empecé a buscar bibliografía, no había nada, no había entidades y así pues con un grupo de padres que tenían hijos con este perfil empezamos a poner en marcha la asociación. Nuestras fuentes de financiación en estos momentos ha sido todo una lucha porque no ha sido fácil hasta llegar a hoy. Son un 50% de la administración y el otro 50% nos llega de donativos o de entidades privadas o de socios que necesitaríamos tener más, tenemos poquitos, pero es lo que cubre la financiación de nuestro presupuesto. Que en estos momentos, como es un momento de crisis, desde la administración evidentemente han recortado muchos sueldos y también están retrasando todo lo que son subvenciones o todo lo que son ayudas, ¿no? Y eso lo estamos notando muchísimo. Casi todos los proyectos son deficitarios, pero tenemos también todavía 2 proyectos más que nos gustaría mucho poderlos poner en marcha. Uno es un centro de tercera edad para nuestro colectivo, puesto que estas personas, si las colocamos en centros de tercera edad, van a quedar perdidas. Y después otro proyecto que nos gustaría son de nuestro colectivo con algunos trastornos de personalidad que tampoco encuentran un sitio ni residencias para ellos. Por todos estos motivos agradecemos infinitamente a este congreso que hayan pensado en nuestra entidad para ofrecernos este donativo que evidentemente nos va a caer como agua de mayo, ¿no? ¿Qué dice? O sea que muchísimas gracias. La meva relació amb la Montse va començar fa uns 26-27 anys, quan un grup de pares i mares, amb fills amb problemes, buscàvem una solució educativa, laboral, que era molt difícil. Ella va iniciar el projecte ACID amb moltes dificultats, però va tirar endavant. A més, la Montse era una persona d'un caràcter molt obert. Això va fer
que també tinguéssim una amistat que es va anar consolidant amb el temps. I va ser un gran suport per la família, per mi, perquè sempre que tenia algun problema o un dubte, sempre la podies trobar. Era una persona que sempre donava una solució als problemes. Moltes gràcies, Montserrat, per haver-te conegut. De totes maneres, encara que tu no hi siguis, queda la CIT, que és la teva gran obra. Gràcies, Montse. La Montserrat no la vaig tractar tant en una entitat social com en organitzacions del tercer nivell i sobretot amb múltiples coincidències en actes de tot tipus, no? La seva categoria humana, discreció, compromís amb els febles destacaven per poc que hi estiguessis atent a la seva forma de ser, de fer, d'actuar, no? Aquella capacitat de treball, aquell esperit obert, de disponibilitat vers l'altre, eren fruit d'una fe, d'unes conviccions profundes i d'una estima per les persones. Ha estat un exemple i un testimoni per a totes les persones que hem tingut l'oportunitat de conèixer-la. Avui vull expressar el meu agraïment i el meu record més sentit envers la Montserrat Baró, una persona que va lluitar, s'ha dedicat gran part de la seva vida per defensar i per ajudar les persones amb una intel·ligència límit, persones que en molts casos queden apartades, persones que s'han de formar, persones que necessiten que es coneixi la seva situació i donar-los la possibilitat de tenir un treball i poder tirar endavant a la seva vida. Aquesta és la feina que durant molts anys ha fet la Montserrat Baró i avui jo crec que tots li hem de donar les gràcies. Però hem de continuar estant sempre vigilants perquè aquestes persones hi són i en molts casos la societat no ho entén i no les ajuda. La Montserrat Baró ha estat una persona referent en l'àmbit de l'atenció a les persones amb fragilitat. I avui, des d'aquí, en aquest reconeixement, li vull dir gràcies, un gràcies en majúscules, perquè el seu compromís, el seu saber fer, la seva proximitat, la seva sensibilitat, han fet que una entitat com la CIT sigui una realitat al servei de les persones amb fragilitat. Gràcies per tot el que has fet i gràcies pel que se seguirà fent en nom teu, pel teu compromís i per la llavor que has deixat. Per raons d'agenda, el dia que feu l'homenatge a la Montserrat, però sí que us vull dir que tota la meva admiració, tot el meu suport amb el que aquesta dona, aquesta gran dona va ser, vaig tenir ocasió de conèixer-la fa molts anys, vam treballar plegades per aquests col·lectius vulnerables pels que ella va dedicar la seva vida i per tant, des de quan jo estava en el món social, a la Federació Catalana de Voluntariat Social, vam tenir quantitat d'actes que vam organitzar juntes i que vam poder compartir i realment es mereix el millor i segur que està on li toca estar i es mereix de veritat. Una gran abraçada. Bona tarda, soc Maria Victòria Verdaguer, patrona de la Fundació Can Gelabert. Amb Montserrat Baró ens unirà per sempre una entranyable amistat. Fruit d'aquesta amistat va sorgir la possibilitat de treballar conjuntament amb el col·lectiu d'intel·ligència límit, al qual ella va aconseguir donar una gran visibilitat. Montserrat, amb la seva gran professionalitat i amb la seva profunda humanitat, va recolzar sempre la missió de la Fundació Can Gelabert, el que ha permès tirar endavant projectes comuns amb el CIT. Per això, avui hem volgut estar presents en el seu homenatge. No t'oblidarem mai, Montserrat. Una abraçada. Olga, llevo 14 años en la Fundación CIT y para mí la Montse Baró ha sido una persona muy maravillosa para mi vida. Ha sido como mi segunda madre. Y cada vez que la veía por aquí cerca de la escuela, siempre nos ha preguntado cómo estaba, si me encontraba bien, cuando caía enferma. Estuvimos hablando y me preguntó,
ay, ya me entero que te has estado ingresada en el hospital, cómo te encuentras. Y él explicaba que me encontraba mejor, pero era una recuperación lenta porque perdía de la visión de un ojo y todo eso, pero poco a poco recuperé las ganas de hacer las cosas, porque cada vez que la veía tenía esa sonrisa en la cara que te contagiaba. Y la echo mucho de menos esto de no verla, de no conversar con ella. Y a mí me gustaría que la gente que la conocía, que la recuerden cómo era una persona con un gran corazón que ha ayudado a gente como nosotros, o sea, a mí y a otra gente que están en fundación y también aquí en la escuela. Hemos recordado cosas muy buenas de ella. No sé qué más, no sé más, es eso, que tenemos que recordar los buenos momentos que hemos estado con ella. Hola, de la Montse que puc dir, que és una grandíssima persona, que sempre ens ha ajudat en tot el que ha pogut, l'hem donat molts mals de caps però sempre tenia un somriure, vull dir que era una persona que es preocupava per la gent que cuidava. I això, sempre ha estat allà quan l'hem necessitat. Vull dir que estava per nosaltres, ens cuidava, ens ajudava en tot el que podia, ens feia com de mare. És que jo, per exemple, quan vaig entrar a la CIT, psicològicament no estava gaire bé i gràcies a ella soc la persona que m'he anat fent durant tot aquest temps. I a mi, per voler canviar. I com es diu ara? És el que dic, que la tenies de trucar a les 3 del matí, la trucaves i sempre tenia un somriure. No et deia mai que no. Que et tenia d'ajudar, algú t'ajudava. Vull dir que sempre ha estat allà, al peu del canó, per tota la fundació, per tota la gent que ho ha necessitat. Vull dir, Montse, allà on estiguis, que disfrutis. Un petonet molt fort. Montse Baró va ser una persona que va ajudar en moltes coses. Em va ensenyar a reflexionar amb les seves paraules bones. Ella li dono sempre les gràcies per allò que vaig estar molt al monestir de Montserrat. Vaig estar fent d'escoltes del monestir i sempre tenia les portes obertes. És dir, t'escoltava, donava bons consells, calmar-te, feia estar tranquil. A mi em va fer una teràpia de ioga. Era una persona amable, carinyosa, tenia de tot. Solament dic gràcies per ella. Estic visquent amb parella fa molts anys. Gràcies, Montse. Vaig conèixer persones, em obrir les portes, com monjos de Montserrat, la seva família i etc. Sempre recordaré les seves paraules y la seva imatge. Bueno, a mí Montse Baró para mí ha sido muy buena conmigo. Le he querido mucho y me ha ayudado todo en lo que ha podido de ella. Y la aprecio mucho de todo lo que nos ha hecho en todas las residencias, de bien que se ha portado y las cosas que ha hecho para nosotros. Y yo, cuando el día que se murió, yo me emocioné mucho de verla, de la muerte de ella, y me puse a llorar porque yo la quería mucho, mucho, mucho. Yo estoy muy agradecida a la Montse Baró porque ha hecho mucho por mí. Y era una maravilla de mujer, luchadora, cariñosa, amable, de todo. Y yo nunca la olvidaré, está en el cielo, tratando el pan, y la tendré mientras viva, me enamoraré de ella mientras viva. Ya está un tío maldecido y Montse ha sido una maravilla. Montse, gracias por mantenerme aquí cuando tenía 27 años. Montse, buena persona, cae bien. Estoy agradecida a Montse por haber creado el SOI
porque tenemos trabajo y porque somos felices. Gracias, Monse, por dejarme entrar en el cole, en una residencia, y que eres una persona muy amable y muy generosa y muy honrada, y que te voy a echar mucho de menos. Un beso. Monse Baró, aunque no te conocía mucho, eras amable y buena persona y simpática. Gràcies a la Monse Baró he entrat a la guarderia. Hola, Montse. Gràcies per donar moltes forces i sempre t'estimaré molt al cor. Gràcies per haver-me ensenyat a pensar més en nosaltres que en mi mateixa. Gracias por las residencias y por fundar las residencias y ser tan amable con las personas. Era encantadora. Gracias por darnos un futuro. Monse Maros sabía escuchar. Aunque les conozco poco, gracias por creer en la ciencia. Buena persona, me ponía contento cuando la veía y la saludaba.